Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Biz janaqı sülüktü leylek moldaları Dolborun alqağında biz leylek sülüktü şaharına kelgenmiz. Bizin bugünkü kezegimiz mına sülüktü şaharındağı Qoşbulaq ayılı var. Bilesizler, hem Qoşbulaq da atalып qalğanın sebebi oşol iki bulaq janaşa. Qoşbulaq. Oşol sebepten Qoşbulaq ayılı da atalып qalğan bu ayıl. Bu yerde neme qanday desem oşol Kızlayak urusu degen var. Bilesizler, oşol urusu jaşayt köpünçe. Bugünkü bizden Allah turgan sabagыбыз biz aytkanбыз. Ustazlar özleri көзü tiri bolsa özlerden alabız. Eger көz etip ketken bolsa onun baldarından, nevrelerinden intervyu alabız degenbiz. Oşol bizde Molla Halbek degen ötkön. Mundayça aytkanda oşol İshak Razaqovga imam bolup жүрgөн desek dagы bolot da mundayça aytkanda. Anda sözdü biz köp uzatpay başlaylı. Biroq başlardan murda oşol İshak Razaqov atabız dagı köpünçe kelip ustazlardan dua alıp ketip жүрgön. Jaşurun kelip, kedi açık kelip durup, oşo bugün dagı oşo biz aksakalыбыз İsa'dan biz duanı alıp durup, andan keyin sözdü Molla Halbek'tin nevresiga bersek. İsa bir duanızı beriniz. İlahi amin. Kılgan işlerinizlerge Allah Taala dergöйгө kabul kılsın. Mana şu maksat muradыңыздарга жетиңиздер, niyetingizlerge жетиңиздер, eştekenen kam bolуңуздар, daima eli jurtubuz tinçlik, amançılıkta, tıktılık, molçulukta bolup, sak salamat, esen aman jürüyor. Amin Allah. Anda Gapara sözü sizge berdik. Bismillah. Özünüzü tanıştırıp andan başlayıp etiniz. Bugün negizde bizde şol 3 adam jönünde söz болады. Buyursa. Molla Halbek ustadımızın balası Molla Dıykan bolgan, Damir balası Molla Tursunbay. Buyursa bugün 3 adam jönünde söz болады. Kudayım buyursa. Onların bardığı jönünde Gapara bizge mayık beret. Kudayım buyursa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga maktuluk şükürler bolsun. Peygamberlarga mına salam salavatlar bolsun. Hurmatlı mına bugünkü bizim imanımız nimetilacı mına bizim şu leylekten çıkan bugünkünde Bişkek'teki en ilimli, bilimli, el silagan mına moldalarımızın baş sağda turgan moldalarımızın biri bu nimetilacı bir jakşı inisiativa menen mına kelip sizler uşunday jakşı emele жүрgüzüp atatkensizler. Allah razı olsun sizlerden. Xuda kalasa bu tarih bizim ötkön ilimli adamlarımızdı, moldalarımızdı Xuda kalasa mına elge tanıtıp oşolordun bas ötkön jolun, oşolordun şu ilimge, musulman ilimige koşkon salımlarını belgilep atatkensizler. Mına şu el bilsin dep, başkalarga sabak bolsun dep, mına bu öte jakşı örülgü sizlerge rahmat şunçalık özüңөр wagtyňyzdy bölüp yetip kelip tartıp elibizge belgilep tanıştırıp atkanыңыздарга sizlerge işiňizlerge ийгилик daima Allah Taalam sizler daima koldo jursün jakşylыгыңыздарда uçuraşıp jürek. Endi bu çoň atam jönünde birinçi toktolup etpesem men özüm atım Halbekov Abdugapar Dıykanbayevich mına ömürbe Sülüktü şaharında jaşadym. Şeyde jürüp okuduk, mına endi Sülüktü Şaktupurene degen jerlerde mına o şeyde şu injinerge çeyin kötörülüp işlep silesizde mına özümüzdün mına balda terbiyala östürdük. Emi biyaga toktolup kelsem mına çoň atam Molla Halbek. Molla Halbek endi bu kişi 1894 yılı Khorasan ayılında törölgön. Çoň atamnın özü şu mende pasportlarım var. Endi bu dokumentarny eme olsa desek mana eski pasport özüňiz mana görseňiz bolat. Mana tuğandar janaq İshak Razaqov'un tarixinde Khorasan ayılında tuğan dep yazılan go. Negizi İshak Razaqov oşol Kızlayak degen uru oşol adır bu yerden kança bir 10 kilometr var. Var. 10 kilometr uzagırak yerde Khorasan degen yerde oşol yerde törep oşol yerde jaşagan. Bu oşol Molla Halbek'tin pasportu eken. 1894 yıldары törölgön mana pasportlary var mende bu kişinin. Oho, bu propiska bolgan yerler okşaydı ha? Maşallah. Oşol wagtda pечаттар muna ola? Oşol wagtda 1962 yılı eme kılıngan eken da Kulunduga barganda propiskasyny Kulundudagı propiskasy atamyň. Maşallah. Pasportu bizde kalgan endi şu mana saktap jürüyoruz çoň atabymyň pasportuny. Molla Halbek damla mana şu süretli 3 kişi
Atam Molla Kalbek ошо Қорасан айылында Майтоңбосто төрөлүп, ошо жерде чоң ойгондор. Molla Kalbek чоң атабыз мына ошо Майтоңбостон барып Қоқан деген шаарда ол убакта Қоқан хандыгы болгон. Қоқан хандыгынын борборуда ошо революцияга чейин ошо мезгилдерде барып Қоқан хандыгында ошо Орта Азиянын эң чоң медресеси болгон экен. Ошо медреседе сабак алып, ошо жерде окуп бүткөн киши. Ошо жерде молла деген ошо илимди жактап, ошо жерде чоң атам айтат эди. Ол убакта өтө молдолор тизилип алып, ушунчалык эмени илимиңди текшерет эдиң дейт. Көпчүлүгү өтө албай кеткендер ham көп болгон дешпеди өзлөрү азылдап. Экзамнаганда катар отуруп экзам алган. О, экзамды ошо отургузуп алып алат эле дейт. Ар эмеден баягыдай берет эле суроолорду дейт, көп нерседен дейт. Ошондой этип мен өтүп анан молдо болуп келгем дейт деген да бул чоң атам. Чоң атам енді берді, әлбетте, чоң атамды мына ел мақтап жүрөт, ел айтып жүрөт. Енді шол уақыттын енді дуктурыя, молдосыя мен Молла Қалбек чоң атам болған Сул Орта Азияда. Кулундуга Исхак Разаков кишилерди көчүргөн. Агарга айыл деп коет эди ол уақытта. Азыркы енді Исхак Разаков айылы. Ошол айылда барып, ошол жерде үй салып, ошол жерде жашап жүргөндө biz көп барат едік, мына сүліктімнен біз сүлікте қалдық. Атам менен үй бүлө өзүмен биякта жашап. Ошондо бул кишиге бул дем салдыргалы, эми деми күчтүү болгон экен да ошол убактачы. Анан ошол убакта мына Карис барбы, башка улуттар барбы, ушу Ленинаттан бүтүн чыгып окутуп кетет элер, дем салдырып. Biz bir barganыбызда Бишкектен профессорлор келип окутуп аткан экен, өзүнүн Алтымышевпы эсимде жок, көп жыл болуп кетти да, биз жаш элек болуп мектепте окуган эдик. Алтымышбаев деген bir профессорлор келип, ошо атама башын окутуп, ушундай дем салдырып кеткен мезгилдерин көргөнбүз да. Анан бул Өзбекстандан келген эшандар, эмелер дагы бул кишини өтө сыйлайт эди, барган жеринде ушу Endi eşan dep koyut edek ol vaqtda endi juda silo adamlar edi Özbekistan moldoların emelerinden. Oşo kişilere Molla Kalbek keldi dese tördü boşotup ötközöt ekenler de özünden jogorу. Oşol endi keyin biz jaş bolup kaldık, uğup жүрдük. Endi atam çoğ atam endi şu munda azır oylusuk şu Orta Aziyadagı mana şu çölkömdögü eң katta molda bolgon eken da, ilimi күчтүү болгон экен. Өтө сыйлайт эди бардыгы. Demek жанакы Кокондо окуганда мындай шетинде группалаштар менен катташып турган экен да. Ооба, группалаштар менен катташып турган. Адыр тилде айтканда. Ооба, Коконго барып келип турду, кийин мына Алтарыкка барып келип жүрдүлөр. Ошо атарапта молдолорго ошо бирге окугандарга барып катташып жүргөн атам акыркы күндөргө чейин эле. Бу атама көп келет эди. Чоң атам үйүнөн адам үзүлбөйт эди. Күнүгө барсаңыз bir 5-6 адам отурат эди да. Мындай адамы жок күнү болбодулар окшойт. Анан мына эң кичине уулу Молла Турсунбай Бишкекте окуп калды автодорожный техникумда. Бул убакта жаш эди, ошол жактан барып ошолго ham барып жүрдү атам Бишкекке. Анан Молла Абдулла деп Исхак Разаковдун бир тууган тагасы болгон. Анан биринчи барганда ошо Молла Абдулла ээрчитип барды дейт. Чоң атам айтат, барсак ошо азыркы жыды деп коебуз. Энди ошо жакта азыр вокзал бар, поезд жол вокзалы. Темир жол вокзалы. Темир жол вокзалы. Ошо жерде жакын эле жерде жашаган экен дейт, үйү дейт. Разаков дейт. Ошо жерде барып Молла Абдулла көз бир ай турдук дейт. Анан 1-майда дейт, парадка барды дейт. Экөөбүздү президиумдун алдыга отургузуп коюп, анан өзү тепкичтен чыгып кетти дейт. Парад болду дейт, жерде отурдук дейт. Сүрөттөр бар эди, энди азыр Бишкекте мен бияка ала албадым ол сүрөттөрдү энди. Ошо бул жерде бир сүрөтү бар экен, ана Жид вокзалдагы эме эстеликпи дейт. 1961-жыл город Фрунзе май айы деп турат. Мына бул ошол. Ооба. Молла Қалбектин сүрөтү, ошо Исхак Разаковдун үйүндө ошо бир ай конок болуп тургандагы сүрөт экен. Бул экинчи жолу баргандагысы экендер. Экинчи жолу өзү чакырды дейт, 61-жылы май айында дейт. Анан ошо май айында бардым дейт, барсам Исхак Разаков шу дейт, жумуштан алынган экен дейт. Мен барган күндөрү дейт. Өзү чакырды дейт мени. Барып анан сүйлөшүп, сабыр суздурак экен, сизди чакырдым. Өзүбүздүн энди жерден, өзүбүздүн молдолордун, аксакалдардын эң мындай сыйлуу урматтуу деп, сиз менен коштошуп анан кетейин деп чакырдым деп, атам чоң атам чакырган экен май айда.
Ana şonda baranın İshak Razak bilen koştoşup keliptir, bir ay turup, keyin Razak bilen keyin emege köçüp ketdi deyt Moskvaga deyt. Şoň atam aytat. Şondan keyin o kişi bilen deyt görüşe albay kaldım. Özüme bunu söyle qarıp kalgan edem deyt anan deyt. Bara albadım ayaktarga dedi. Şu birinci bargandayam, Mulla Abdullah bilen bargandayam bir ay turduk deyt üýünde deyt. Bir okşama namaz da okup yürüyen eken da. Namazını İshak Razak okup kaltırbay. yürürken Razak öte ilimdi, bilimdi deyt. Üyün içinde deyt, şu dualda bitti deyt, leylektin bergen gilemi var edi deyt. Anan kalganı deyt, bütün deyt, şu şifenere deyt, bayağı şikafta deyt, tölkö kitep edi deyt, atam aytat. Tölkö kitepten başka üyde içteki artık neyse yok edi deyt. Kiyim keçerse, ana şu kitebi deyt, bir 2-3 ben aslında şikaf jık kitebi deyt, ana şu bitta gilem deyt, başka şu elimden deyp bir gilem bergen eken leylektikte de şonda dualga ilip koygan deyt, çoň atam sözden, çoň atam aytat edi. Oşonda deyt, anan üyde namaz okup jürdük deyt, anan şu men imam bolup, anan Mulla Abdullah İshak Razak bilen men arkamda turup namaz okup jürdüler deyt, o kişiler deyt. Cemaat bolup. Cemaat bolup deyt, üyde namaz okup edek deyt de. Tuğandar adı bu yerde kapara aytdı o. Molla Halbek barganda İshak Razak'ın köngülü sus ekende. Böyle mi? Leylektin diyalektik atsa da köngülü sus degende, şol köngülü çögüp duran var eken degen manide. Turgan mezgildegi o var. Bugün günderde mena ugup, oşo sözlerdi ugup kaldık da çoň atam özünençe. Bize men 6-7 klas edek şo mezgilderde ugup kattatam çoň atam bilen birge çay içip oturup çoň atam aytyp bereti dedi uşlardı. Oşonda azyram kuwanyp jürem da şu men şu çoň atam Mulla Halbek'in arkasında şu padişah durup namaz okuyan depçi. Al Özbekistan bir imamı aytat go. Atamның duası menen Atamның duası menen padişalar men arkamda namaz okuyan dep. Oşonda ele de bu kişilerden mana 60-njy 61-nji ýyldary mana 58-nji ýyldary bargan eken, burada şu barganda birinci bargandarda şu 58-nji ýyldary arkasında mana Huda kalasa padişah durup namaz okuyan adam mana şu kişiler moldalar. Bu kişiler tadı adamlar. Şu demdary güçlü bolgan eken, köpçülük adamlar kelip dem saldırıp jakşı bolup ketkende oşonon bütün emekan anan bir emesini keyin mena özüňiz moldalar aýtyp jürdi. Bir wagtga çeyin Orta Aziýadan bizim muftiyat Orta Aziýadan bolgan eken da murda endi şu Sayzyň wagda. Oşo mezgilden Orta Aziýadan dedi bir top moldalar geldi dedi. Muftiyattan dedi. İslam şu muftiyatı özüm burada eser wagtynda Orta Aziýa jana Kazakistan dep turup, oşo Buharajak dele bolgan muftiyat berile jerde. Oşo Taşkentde bolgan, bu şahda bolgan eken de Orta Aziýa muftiyaty, mamleketlik Orta Aziýa emesi ýani biz Özbekistan, Tajikistan, Kırgızstandyk şu emede bolgan okşaýtdy emede. Oşo ýerden adamlar keldi deyt, moldalar deyt. Şu leyleke deyt, ataýlap gidişken eken deyt, ugup deyt. Şu Mulla Halbek ilimdi, bilimdi deyp deyt, bir ilimini tekşerip gelek deyt. Sınagany kelipdir da Sınagaly kegen eken deyt. Anan oşo sınagaly kegen eken deyt. Anan deyt bir 40-50 adam jyýyldyk deyt. Bütün deyt dialektin mına Batkenden, Oýakbakdan moldalar kegen deyt. Bütün özleri bir 10ta kegen deyt. Taşkentden deyt. Orta Aziýa muftiýatyndan deyt oşo. Kelip anan deyt atamdy aldyryp duranan. Ol wagtda şu Lelinde bu ata özgerilgende Agarykdyň aty Lelin aýly dep goýatdylar. Şu Lelinden aldyrgan eken anan bir gaşça dewet menen deyt kelip bir aksakal ana tüşdi deyt kişiler aytat. Çont emesi kolunda bir mınday emesi sumkasy bar eken deyt. Aligide brezent we kara deyt, içinde kitep bar eken deyt. Kelip tüşdi bäri özünde oturab suwdun boýunda deyt çalbalda anan o şeýerde oturganymızdan keyin deyt oşo bayağı bular men bäri men uçuraşyp görüşden deyt oşo emede köpçülük özbekler deyt, endi kegenler deyt. Anan deyt aksakal endi biz şu ataýlap sizge keldik, uçuraşyp keteyik dep. Endi sizdin emeňiz bütün Orta Aziýaga tanymal bolup atyňyz ketip atat. Oşoga sizin ilimiňizdi bir körek dedik ede, bir mınday çekesine bir körsetseňiz kiçine bir keremetin degen eken de. Desem maýly baldarda anan maýly kelipsizler mimhandar anan oturdu deyt ataňda. Şunda suwdun boýunga oturup turup şu oturup da şunda dem saganda deyt suwdun agymy deyt isfanaga qarap berile wagty deyt. Eňke wakkan suw deyt. Közüz menen bäriz görüp oturabız deyt. Suwdun agymy örlep başlady deyt bir wagtda deyt. Bardygy deyt endi bu ýakdan kegenler hem jakasyny tushap kaldy deyt. Astagfirullah dep deyt bir wagtda deyt.
Biz özümüzge kegicek aksakal uje barıp deydi. Gaçsa deyetke maşınga oturup uje ketip baratat deydi. Yaxşı kalыңızlar dep deydi. Şunda turdular deydi. Barıp sılık gana oturup deydi. Maşınaga oturdu da ana kettiler deydi. Kaganız o yerde oturup kalıpmız deydi. O bir yarım saattan aşık deydi. Özümüzge keler deydi. Şunday bir emeler bolgan deydi. İlimdin küçü şunçalık bolgan eken. Şu atamlar yani kokondan yaxşı ilim algan okşaydı da. Oşan çekezin koşutkan eken de şöyle Orta Aziyadan kelgen bayağı muftiyatın emeleriga. Öte jogorı bağ berip ketken eken okşaylarım taң kalıp. Oşal yani atam menen şu gidet bir 75. Yılдар öttü okşaydı. Şu Razak baylıda, azırgı Razak baylıda özümüzden bardık. Birok atam kattatam bir emesiga uşul vakatça özümem taң kalıp жүрөm da. Sebebi 2-3 gün burada atama jönötken eken şu eme kılıp. Kelip aytıp ketdi de atаңыз paşembi күнгө çakırıp atasız diye tuş barыңızlar eken baldarыңız menen dep. Oroza ayede, oroza günede endi hanankin atam Cuma günü sağırmenle tuş bara endi devenen eme kıldılar da hanankin. Şonda sizde düşüp kesin de baldarыңız menen paşembi күнгө bir jumuşlar var akşo atаңыз baldar menen oturup üstüleşeyin degen eken şo tuş barың eken dep keldi. Atam jumuşdagı adam şak emede ol wagtda boşay albay kalıp Cuma günü barabız. Tünde şo emede paşembi günü tünde kavar geldi da öttüler dep. Oşo iftarga bargan eken, iftardan qaytıp keldi, uyga keldi şo yerden kichine oruç şöyle az mazele bir yarım saatin arasından bayağında kazı oldu da kattatam. Oşo ilimli güçlülüğüne şu tam berip atabız mana şu бүгүнкү күнгө чейин. Endi özleri taza adam bolgon pak eme agında o kişiler endi özlerini şu kete turgan mezgilge çeyin bilgen eken da uje. Şunda çoңoğuma aytkan eken, çoң molla menen kattatam alda Turgunba çoңoğum jaşayt ele de. Turgunba çoңoğumna şu balası var dep payzıla dep uşa kişilerge aytkan eken. Xuda kalasa bizni sapar qarıdı. Şu bugün paşembi günü ketsem kerek. Kavar bolup atat dep aytkan ekenlerdi. Şu deyip paşembi günü üzülüp Cuma günü oşo yerde bardık Cuma günü jerge berilgen kattatam Razak baylında. Endi men jaşay gedem jakşı bilbey atamın. Oşo adamlar aytıp jüröt da şu 2000'den aşık adam janazaga turgan deydi da 3000'ge jakın adam janazaga turgan deydi. Şonda deydi. Ol çekesi körünbey kalgan deydi janazada turgan adamdı. Jayga alıp jörgöndө özüm bilem elesele 7. klass edem oşonda adamlara aytıp jürdü. Jayga alıp jönögöndө siz endi Lenin'i jakşı bilesiz da özüңüz o Kabristan'dan bilesiz kançalık alыс ekenini. Oşonda adamlar kötörüp jönögön deydi, aldı deydi, Kabristan'a jetkende arkası alı ayıldan çıkkan emes deydi, elin deydi. Uzunluğu kolonanın deydi, şu bayağı baratkan adamların deydi da, top. Uşunçalık adam köp bargan eken. Endi şu atam menen Simiktan jürös, şoň atam menen Mulla Halbek menen. Şunda ilimli adam bolgan eken, şonça el siylap şol wagtda kelip şu janazaga katışıp, koştoşup emekan eken, şu endi Bulakta bu Leylek rayonuna eleme Özbekistan, Tacikistan keldi de bütün Özbekistan, Tacikistan, Bişkekten hem şu bayağında onça ukkandары bu kegenbi endi bilbeyim kanday bolgon şu bütün oşol atrapdagi bardygy kelgen eken de. Şu Leylekte Molla Imardamilla menen ekөөler jakşı ede mamilesi. Aybikede Molla Imardamilla dep aksakal bar ede. Meni bir 2 jol yetişip bargan. Balam barıp Molla Imardamilladan bir kavar alıp keleyin jür dep meni yetişip olat ele barıp kelegen bizde oşonda Aybikede şu saydımda bir götte bir agöröt bar eken, örükzar agöröt şu barsak şunda uzun sakalı var, arık çıray, mınday ak könöktörü kiyip oturgan eken barsak Molla Imardamilla. Şu bar o kişinin duasını alıp kegen biz o kişiyle oturup çay içip şu atamın şol wagtda zamandaş şerif dostlar oğlum bu menen de o kişinin karasam aksakal bolup kalgan eken atam çoң atam da ele.
Ошол эndi мына убакыт деген ушундай этип өтөт экен. Канча пардан болгон Молла Халбектин? Молла Халбектин 4 уулу болгон. 4 уул, кыз болгон эмес, 4 уулу болгон. Өздөрү ham эмеден Кадыр деп бабабыз болгон. Кадыр уулу Молла Халбек болгон. Кадыр атабыздан ham экеле уул болгон экен. Молла Халбек мен чоң атам, анан Албек деп үкасы болгон. О кишинин балдары бар, ушу Сүлүктүдө, Бишкекте жашайттар. Эки бир тууган уул болгон. О кишиде чоң бабабыз ham кызы болгон эмес экен. Анан бизде ham ушу мына катта атамда ham кыз болгон эмес, 4 уулу болгон. Биздин семьяны ham өзүңүз жакшы билесиз. Мен атамда ham кыз болгон эмес, 5 уул болгонбуз. Ошо балдарынан кимиси атасынын жолун жолдоду ошондо? 4 пардан. Эndi азыр мына ошо катта атамдын илиминен эndi о кишинин деңгээлиги, о кишинин даражасына чыга алган жоктор энди бу кишилер. Бу кишилер ham өзүнүн мезгилдеги эң ушу илимдүү, билимдүү адамдар болду. Менин атам Молла Дыханбай ажы. Бу киши ham ушу илим алып, ошо окуп, бу киши да мына көп жыл мына молла болуп жүрдү. Мына элибизге таанымал болду. Мына ушу Лейлек, Сүлүктү, биягы мына Баткенге чейин барды, тааныйт эле атамды. О киши мына ушу балдарга, чоңдорго бардыга дем салып, окуп аларды, өзүнүн ушу моллочулук эмеси менен мына Молла Зыканар менен өтө жакын дос эде, экөөлөр постоянно Молла Зыканар экөө постоянно бир жака ээрчишип барып жүрөт эле. О киши эң кадырдан жакын адам Молла Зыканар эде, бияда атам. Экөө бирге жүрчү эле да, эч калбайт эде. Каяка жөнөсө о киши ham ээрчитип алат эле. Атамам каяка жөнөсө о кишини бирге ээрчитип алат эле. Экөөлөрү жаштарымда айырмасы болсо ham, бирок акадос дегендей, алиги укадос дегендей бирге эме болуп жүрүштү да, катташып өмүрлөрүн акыры. Сонда Молла канчан жыл туулган? Атам 1928-жылы туулган. Ооба. Мынакей бул Молла Дыйкан. Бул селде менен түшкөн экен. Бул жерде бул калпак менен түшкөн сүрөт экен. Бир өзү бул моллабаны элдер көп кетет эле, үйдө турбайт эде да. Үйдө турбайт эде. Анан баягы дам салып, анан ооругандарга даже больницага дагы барганда врачтар таң калат экен да. Бул нештатный врач депчи. Баягы жерде. Анан ошондо бир үйгө барып калды десеңиз капара. Үйгө барып калды, отурабыз, анан отуруп зияратка барып калдык. Анан Ниматулла, сага дагы үйрөтөйүнбү ошол өмөлөрдөн десе, энем Раматулла, коюң молла, бул үйдө эле отурсун. Үйгө кирбей калат ондо. Элдин баары ээрчитип кете берип деп. Ошондой энди убакыт ушундай экен. Анан мына атабызам 82 жаштарда каза болдулар. Чоң атам Молла Халбек дагы ошо 81 жаштарда каза болгон бу киши дагы. Ошо 75-жылдары болуш керек да, ошо жылдары каза болду да. Молла илимдерди, дин илимин каяктан алган? Бу биринчи атасынан чоң атабыз Молла Халбектен илим алып жүргөн эде, окуп. Кийин анан 18-де өзүбүздүн айыбызда Моллаганы деп чоң молла болгон, Моллаганы аксакал. Моллаган дегендер бир ошондо эмне экөө болгонбу? Мен билгенден Чалдыбалда Моллаган болгон. Бул Сүлүктүдө өтө улуу атам экенин сагыштын катышуусу, ошо Моллаганы деп биздин кыздар 18 шактыда жашаган. 18 шакта жашаган. Кийин акыркы өмүрлөрүнүн акырында ошо Разак байлыга көчүп кеттилер. Себеби ал жерде молла аз болгондуктан негизинен кызылаяктар ошо Разак байлыда жашайт да. Манамайт оңгостон көчүп барган, Коросондон көчүп баргандар. Ошол эл суранып, анан Моллаганы ошо Разак байлыгы бар, ошол жерде мечитте имам болуп, ошол жерде балдарды окутуп, тарбиялап чыгарган окшам. Көп мына ошо эмелер дагы көпчүлүк ошол кишинен илим алган. Азыркы Лелиндеги мына молдолор бар го, азыр чыккан молдолорубуз. Жаш баягында оратор молдолор бар. Азыр энди Молла Гыламидин деген ошо мечитте имам болуп жүргөн. Молла Ахмат, мына шулар ham жаш балдар ошо кишинин колунан окуп чыккандар. Бул киши аксакал болуп калган эди. Ошо кишилер бардыгы ошо тарбия берип, окутуп, ошо Моллаганы өстүргөн. Бу жерде көп о кишинин шакирттери. Мен атамам кийин Моллагандан окуп, илим алып, али моллочулук диплом деп коебуз энди.
Ol vaqtda şu cuma günü mescitte jariya kılıp şu menen mana ilim aldı, bilim aldı, mollalık emege jarajaga jetti dep mescitte cuma günü duasını beretedi de. Oşonda abiyat etip bayağında emek kılıp elge tanıştırıp oşonda kılıp ilimdi mollagandan algan. Tuğanlar adımla bizde icaza dep atpayбы? İcazası bar beken, icazası algan beken dep. Murdakı bizim doğruda icaza şonday bolgan. Ustaz okutup durup şu köngülü tolup bir kitapları bitkenden keyin eldin köynçe duasını bergen eken da bul жерде. Şol icaza, şol diplom bolgan negiziçi eldin közünçe. Sebep bak eldin nazarından kalbada bize kaytat ele go. Şu eldin bargı şol жерде elge cumada jariyalayt boldu. Şondan keyin bul molda atalып kalgan da. Oşo sebepten bul жерде bak eldin nazarı degen söz bize köp paydalanıladi. Bul eldin közünçe jariyalanıp molda bolgan, şu eldin kızmatını kılıp kelgen da. Oşonday bolgandan atamdan keyin emi dagın mana nevre emesi ükasi Molla Tursunbay. Men çoң atam Molla Kalbek'tin en kichine kolda balası bolgon. Al kishi negizinen köp jıl bayagıday jetekçilik kızmatda жүрdü de. Mana Oş oblustunda köp жерlerde mana Leylek rayonu, Devu, Irdısu, Dısu degen işkanalarda начальник jetekçi bolup işlep жүрdü. Anan akırkı şu bayağı vaqtlardan şu ilim alıp, ana jumuşunu ham taştap, şu bir жаңылбасам bir 40 yaştan keyin başladı dal kişiçe. Ağaçen hökümetin işlerinde O жүрдü. vaqtçen hökümetin işte işledi. Anan hökümetin işin jumuşunu ham taştap, ana şu 40 yıldan keyin özünü şu ilimge ötüp, anan keyin şu molda bolup al kişi dagı ilim algan dedi. Murdarak çoң atamdan kolda öz жүрgөн, anan o şeyde okup keyin başka moldalardan ham koşumça ilim alıp, anan Molla Tursunbay juda köp jıl elge kızmat kıldı al kişi dagı. Molla bolup, tanımal Leylek rayonu o kişi ham. Oşol iki balasıga dagın şu iliminin janakı vrachlık jağı kalgan okşoyt da. Vrachlık jağı köynçe şol bir de şu sülüktüde Molla Dıykandı bardı kelip alıp ketip dem saldırsa Leylek'te şol Molla Tursunbay bolganın atağı çıkıp gole жүрgөнбүз. O vaqtda Molla Tursunbay bolgan. Eme Molla Zıkanar azildaşıp tamaşalap koyot edi da. Gapar deyt da desem aytat. Abdugapar deyt bu men deyt maşinada deyt motorun deyt. Men deyt mana bardık kitaplar deyt Arapçanı deyt Kırgızçaga kotorup şar eme kılıp kete berem deyt. Bayandap deyt, okup deyt. Senin ataң deyt bu mындай kompüter deyt. Baş deyt. Men gelsem aytat, sen ataң dami күчтүү deyt. İlimi var deyt. Dami күчтүү deyt de. O kişi okuganda adam жазылат deyt de. Oğurgan adam deyt de. Biz sana mana şunu deyip düşündürüyorum, bu ilimli nemesini deyip tamaşalap koyuyor dedi de Molla Zülkaynar. Özge iki başka deyip koyuyor dedi de. Men o kişiye azılday dedim de tamaşalap. Molla siz özünüz katta Molla Zülkaynar oğalım bolsanız bizim çölkömdöş yerde. İlim bilimdi bolsanız nege sizin baldarınız gelip men atama dam saldırады, özünüz gelip dam saldıra alбай desem, o kişi mana şunu deyip düşündüredi de. Sen ataң dami başka, meniki başka deydi de. Özün negide bayağı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat go. "Ve nunazzilu minal Qur'ani ma huwa şifaa'u ve rahmatun lil mu'minin." Kur'an'da müminlere rahmet yana şifa katarı düşürdük degende. Şu bizeler koyunca bayağı ihlas menen oşa ustadlarga dem saldırılan jakşı olan koyunca. Sebebi bizde damir söz bar go, ihlası halas dep. Allah Teala'dan berilgen ilim özünüz bilesiz mana endi azır günde endi mana nevrelerinden hem okup mana İbrahim Molla İbrahim özünüzde jeğen o kişi mana okup İslam Üniversitetini bütüp kelip mana akıl günde ahiren mana şu okularda emek kılıp kitaplarda okup mana onça baldarga dam salıp koyat Xuda kalasa endi bu kişilerдің emesini ulantıp ketip baratat Xuda kalasa. Vagında mında şart bolgan jok. Molla Dıykan emi şagirt çıkar aldı o bu жерде. Жашыгынып сабак алгандар boldu o. Endi sabak alganlar boldu endi ançamça mana özüңüzlөрдүн айылыңыздардан bir tek de moldalar sabak aldı. Molla Qarlar. Molla Qaram kelip atamdan okuyt edi. Үйrөtüm emelerdi dep oşa kişi özüm közüm menen körgönüm okup eme alıp жүрдүlөр. Ondan başka dagı oşo eme Molla Tursunbay awam özü ham kelip atamdan bayagında sabak alıp жүрgөн wagıda
Daha bir de bir ekte yaş moldalar mana balдар sabaga alıştı. Mana şu Molla İbrahim'de dağı atam özü okutkan, sabak bergen okşigen. Adırım çoğ atasının jod ulantıp adır kanikullarda saq bergen ön bilem. Şu meşet tollan bir 2-3 grup olup turup kezek men wagt menen kelip turup saq beradi. Demek bayağı akkanartan suğa attıp elhamdülillah adırım İbrahim çıktı da İbrahim da men özüm okutkanmın İslam Özümüzden ilim aldı okşayan ova. Siz okşayın özü ustasısınız İbrahim oldan. Yani birinci başta alışı bala vaqıda endi şu atamdan kişine ilim alıp ana sizge varıp. Canan bu jerde Moloz Kaynardan dağın sava kaldı. Moloz Kaynardan sava kaldı bir de atam meçit var Moloz Kaynarga verdi. Ondan çıkıp durandan keyin bizi İslam sizge tapşırdı. Bar nimetine bargan jerge bar dep jön ötken okşayt da adamlar sen de oşaqa bardı. Negizgi bizim maksatımız oşa közötüp ketken ustazlarımızdan oşa ustazlarımız turалы malumatlardı biz bir tasmaga düşürüp koy degan bir maksat bolganda bu hem tarix. Antkeni azırkı zamanda hiç kim kitap okubay kaldı. Kitap çıkarıp koysan bir burçta kalat eken. Eğer de biz YouTube'ga, internetke kirip koyduğun bolsak, qaysı wagtda bolbosun, kim bolbosun, qayerda bolbosun, oşa bir malumat alınga mümkünçilik tugulat da. Bugünkü ошол биздин suranışыбызга жок деп келип бергениңизге рахмат Гапара. Allah razı olsun. Bu endi özüm közüm menen körgөнümde endi ilimnin күчтүүлүгүnü men özüm tam berdim de. Çoğoyup kalganda mança şu çoğ atam uyga kelip kaldı. Malını biz karayt edek şehirde. Sebebi bizim yerimiz özünüz bilesiz. Jayloo bir yer. Ayıldın içinden, lelinden alıp gelip, razakbalından alıp gelip şehirge biz berip ketedi cazında. Maldı karagıladı. Çoğ atam malını yani biz karayt edek koyularına. Oşonda bir kegende şunda körüştük. Men şu koluma söğül çıkkan edi de. Katta edi. Söğüllerim var ele. Yani şunda vurganda ya balam bu koluna söğül çıkıp gettir dedi. Çoğ ata şunda yetip söğül çıkıp gettir dese menen çoğ atam aytdı. Şu gün batıp baratkanda kızarıp dedi. Men aldıma kel dedi. Anakin uyda talağa çıkıp ketkende yani biz kelsem uyda çay içip oturgan eken bizim yüzde kesep 10 gün turup ketettiler beyde. Anan keldim menen kesem menen keldim mi dedi. Keldim dedim. Anan keyin şu kichine un alıp gel dedi. Un alıp geldim menen keyin. Gün kızarıp batıp baratat. Mına şunday söölge köp dendi bir talay edi. Şunda undu çeyip durup atam şu dam salıp durup şu püylödüler. Şu püylö bütkönde karasam kolumda bitta sööl koyup durma Molla Nimetlaji. Şunçalık tam berimde ilim geçi. Bu kişilerdi kokanda medresede juda ilimge emek kıldırgan eken, pişirgan eken de endi haligi özübüzde pişirgan dep koyabız da okup juda savap berip ilimge bergen eken de şonun özüm körgönüm sol eken. Bu ilim başkaça da var. Ova. Alde şu dem salganda ba demi küçü bolgandığı için elder alıp ketosda tamam. Oşon üçün alıp ketot etken. Da doktorda oğurup jatkandarda alıp kelip turup düşten keyin palata alıp kelip turup dem saldı bilген. Oşoga bu iki bir tuğandı niştatni vrach dep koydu. Ayağı jerde. Şu Molla Halbek çoğ atam şu sööldü kolundan şunda uçurucu görgönü bilem de. Un ada oldu karasam kolumda hem sööl kavaptırdı. Çoğ atamın bir emesini sonunda özüm görgönüm nekin gözümle. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Dua kılıp jiyindik dayak. Makul. Şaya bismillah. Bir duanızı beriniz bize. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Şehirde kança sözler aytıldı. Halbek Çoğuntağızın tuğrasından, Razak Asakalatağızın tuğrasından, şulardan bardaganda mana sizler yeştep, şu kişilerdi kançalık yok top telip şehirde şu kişilerdi endi tariha çıkarabız dep kelgeningizlerge sizlerge hem rahmat. Şunçalık uağınızlarda kelip neme kılıp, bölüp şehirge kelip sağ-salamat kelip sizler. Sizlerge Allah Teala razı olsun. Amin. Bardığınızlarga tınçlık, amançılık, tokçuluk, eliyüzge tınçlık, amançılık olsun. Bardığınız tınçlık, amançılıkta bir öyle olmuyor. Allah.